samom početku da nam kažete šta je zapravo biogas i koliko zapravo Srbija ima potencijala kada je reč o ovoj oblasti. Dobro jutro, hvala vam na prilici da govorim. Biogas je obnovljiv izvor energije koja nastaje iz organskog otpada. On se dobija u strogo kontrolisanom procesu, u digestorima, u procesu anaerobne digestije. Kada govorimo o potencijalima, Srbija kao poljoprivredna zemlja ima izuzetno stabilnu sirovinsku bazu za proizvodnju biogasa, koji se inače i dobija od ostataka iz poljoprivredne proizvodnje. To su pre svega stajnjaki i žetveni ostaci, međutim i od organskog otpada, kao što je otpad iz industrije hrane, klanični otpad, otpad iz horeka sektora ili hrana sa isteklim rokom iz supermarketa. I koliko se, da kažemo za sada, biogas koristi u našoj zemlji? Trenutno imamo 45 postrojenja koje rade u punom kapacitetu i imamo 55 postrojenja koje su u nekoj od faze izgradnje, odnosno na privrednom povlašćenom statusu. Koristi se trenutno električna energija pre svega, pošto se sav proizvedeni biogas u Srbiji odvodi na kogeneraciju i u tom procesu se dobija električna i toplotna energija. Toplotna energija se koristi znatno manje, samo za održavanje procesa u digestoru, kao i eventualno za neke potrebe na farmi, ukoliko je postrojenje u sklopu neke veće farme. Sad, većina naših biogas operatera ima potpisan ugovor sa EPS-om, gde su obavezi da isporuče svu proizvedenu električnu energiju na mrežu po garantovanoj ceni. I sada kada govorimo o poljoprivredi, na koji način vi podižete svest i na koji način vi radite, da kažemo, sa poljoprivrednicima i radite na tome da osvestite kod njih da je zapravo biogas itekako važan? Pre svega bih rekla da biogas uvezuje 3 jako važna resora: energetiku, poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Sa poljoprivrednicima naravno intenzivno sarađujemo od samog starta, svakako većina naših postrojenja, odnosno sva naša postrojenja su poljoprivrednog karaktera, dakle koriste ostatke iz poljoprivredne proizvodnje i naravno da tesno sarađujemo. Pre svega pokušamo da poljoprivrednike okupimo i da recimo po uzoru na neke evropske zemlje kao što je recimo Nemačka, da se poljoprivrednici okupljaju oko te ideje u udruživanju kako bi zajedno gradili biogas postrojenje. To su biogas postrojenja manje kapaciteta, gde se dakle zbrinjava sva sirovina, svi ostaci iz poljoprivredne proizvodnje, što svakako njima olakšava i posao, pošto uglavnom stajnjak pravi problem i on emituje atmosferu gas metan koji je vrlo razoran po atmosferu, tako da oni dakle zajedno se udružujemo i dovoljno sirovine i iz tog procesa se dobija električna i toplotna energija, a potencijalno i biometan. Biometan je inače zelena zamena za prirodni gas i to je nešto, rekla bih, novo. To je novi pojam kod nas. U ostalim evropskim zemljama i nije i to je možda, da kažem, sledeća razvojna faza našeg sektora. Hvala vam mnogo na svim ovim veoma korisnim informacijama i biogas je nekako sve popularniji u našoj zemlji, a ovom prilikom da apelujemo na sve one koji imaju poljoprivredna gazdinstva da ne pale strnjike, već da se priključe ovoj akciji i da nekako pored